Zarautz Hondarribi B, San Pedro B, Orio Baby Auto B, Donostiarra A, Ilun B, Getaixa eta Baixe B, Hondarru. Eta ja Zarautzen zar. Zarautzen ostil Hondarribi B. Itzaltzeak naizenaz bizitza gupida gabe honetan Hondarribi B listo. Eta ja, Hondarribi bertzako San Pedro B, listo txandi hartzeko barriro. Eta martxan San Pedro B, Orio Baby Auto B. Ja, Orio Baby Auto B eta Donostiarra ak hartuko da Gontxaldi. Estatzen bile eta Donostiarra anatzetik Ilun B izango da.
Eta Interi emon da gero, Donostiarra be, bigarren jarritxe da ja. Ilunbe, hartuko dago estatxi lazer. Listo, Interi emon da utxebe, Ilunbe Getaixa, hartuko dagoen urreko txaldi. Eta justu Getaixa gurtatu benin, lehenengo denpori. Ziabogan, Zarautz egin da bena. 5 minutu eta 57 segundo. Tiempo de Zarautz en primera Ziaboga, 5 minutos 57 segundos. Eta Bixantzin Ondarru listo. Ia Motillar. Lehenengo Ziabogan ondion, Bernion denpori da honena, 57. Zarautzek 10 segundu geixen jau. 57. Eta listo, Ondarrutara behar duz. Txaluk urteeran, Txaluk Bitxartin, Txaluk Gamaieran. Eskuntza importaik, ánimo. Ondarribi bek lehenengo Ziabogan 5 minutu eta 56 segundu. Denpora goroz duz, gogoratu, bi denpora honen aurretik egon dizela, bai Arkote eta bai Deustu. Bueno, baguz urreatzen, Bernio bekin jamen denporeta, San Pedro bek, Eida denpori 59. Tiempo de San Pedro B. En primera Ziaboga, 5 minutos 49 segundos. Eta hirugarren txandidanak martxan, Zarautz Ondarribi B, San Pedro B, Orio Baby Auto B, Donostiarra A, Ilunbe, Getarixa eta Ondarru. Eta egueldixe Mamutzen, eta Ixibe kontuz.
Urrengu Horizon denpori izan bide, lehenengo ziagoan. Horizon, ben denpori izan bide. Orio Baby auto bek eiamen denpori, 5 minutu eta 55 segundu. Txanda honetan, San Pedro bek eiamen denpori honena, 5:59, eta beste irurak da segundo baten tartin. 5:55 Horixo, Hondarribik bek segundo bat geixa, 5:56, eta Zarautzek beste bat geixa. 5:57. Tiempo de Orio Baby Auto B, 5:55. Donostiarra A, lehenengo ziagogan, 5 minutu eta 57 segundu. Mismo tiempo, en primera ziagoga que Bermeo B, Hondarribi AK, 5:57, Bermeo B, egin denpora berdine. Eta onkan Pulbiroz, Ilunbe, Getaixa eta Hondarru. Eta badator Zarautz, venga txalo horrek, Zarautzen zago be. Dana bidabe gaude. Zarautz bigarren ziagoan. Bueno, ja, datu bat amestik gainin etorriko dizte. Lehenengo datu de, Ilunbe kanpoko ziagogan, 5 minutu eta 50 segundu. Tiempo de Ilunbe, en primera ziagoga 5 minutos 50 segundos. Eta Zarautzek bigarren ziagogan, barrun, 11 minutu eta 7 segundu. Eta batzu posturiz, Getaixak eta Bendenporiaz, lehenengo ziagogan ondion, 5:55. Denpora honena onarte, Getaixak lehenengo ziagogan, eta Hondarribi B bigarrenin. Hondarribi bek bigarren ziagogan 11 minutu eta 16 segundu. 11 minutos 16 segundos, tiempo de Hondarribi B en segunda ziagoga. Ez galdu datu hau, ez galdu. Hondarrok lehenengo ziagogan, 5 minutu eta 57 segundu. Bermio bek beste. San Pedro B, bigarren ziagogan, 11 minutu eta 8 segundu. San Pedro B, tiempo de segunda ziagoga, 11 minutos 8 segundos. Amengo txandan, gaurko hirugarren txandan, denpora honena lehenengo ziagogan, batea hortxe. Donostiarra A eta Hondarru, 5 minutu eta 57 segundoaz.
Eta horixo, bigarren ziabogan. Getaixatik, bigarren 2 segundure. Orio bek bigarren ziabogan 11 minutu eta 12 segundu. Donostiarra AB ator. Bigarren ziabogin bile Donostiarra A. Kanpoko ziabogan denbora ona egin jabe. Eta Donostiarra han denpori bigarren ziabogan 11 minutu eta segundo 2. Ilun behizamide hurrengu. Bos minutu eta 8 segundutan egin jau arkotek luzeik onena. Ezkamentak hau apuntadore batzuk gaur kategoizaguk. Ilunbe, Getaixa eta Ondarru. Eta mendatore Ilunbe. Bos berrogeta marka dau Ilunbek. Kanpoko ziabogan. Eta bigarren ziaboga honetan Ilunbek 11 minutu eta 16 segundu. Ilunbe, segunda ziaboga, 11 minutos 16 segundos. Y Getaria enfilando ya la ziaboga. Y a Getaixara gortxe. Gogoratu, Getaixak markada bela denbora honen akampun. Bost, berrogeta bost. Eta argi da, Getaixan denpori de oso kontutan hartzeko denpora bat. 10 minutu eta berrogeta 13 segundu bigarren ziabogan. 10:53, tiempo de Getaria en segunda ziaboga. Eta Ondarru, Berton. Ia, igartia garrela Ondarrutarrak. Ondarru gazela. Hori botellak. Ondarru hortxe, gogoratu, kanpoko ziabogan, Getaixa bakarrik 2 segundu genduzkule. Hori. Erain. Bueno. 11 minututik azpitsi gabiz. 10 minutu eta berrogeta 18 segundu. Ondarruk. Hirugarren txanda honetan 11 minututik beruz gabizenak, Getaixa eta Ondarru. Eta Zarautzek kanpoko ziabogan.
Esateke guazen, Zarautzek 3. ziabogan, kanpun 17 minutu eta 29 segundu markada bela. Eta Hondarribi bek 17 minutu eta 57 segundu. Decíamos, tiempo de Zarautz en tercera ciaboga 17:29, Hondarribi B 17:47 y mejor tiempo de los tres, San Pedro B en tercera ciaboga 17:32. San Pedro Bek hirugarren ziabogan 17 minutu eta 32 segundu. 29 marka dau Zarautzek, 17:29 eta Hondarribi bek 17:57. Zarautzen denpor hirugarren ziabogan onena eta 3 segundure San Pedro B. Orio Baby Auto B 17 minutu eta 40 segundu. Orio Baby Auto B, tiempo en tercera ciaboga 17:40. Sigue manteniendo Zarautz en esa tercera ciaboga el mejor tiempo de 17:29, seguido de San Pedro B. Donostiarra A hirugarren ziabogan 17 minutu eta 22 segundu. Hirugarren ziabogan denpora onena 7 segundu atatza Zarautzei. Tiempo de Donostiarra A en tercera ciaboga 17 minutos 22 segundos. Mejor tiempo Donostiarra A Eiamen denporide, Bernio Bek Eiamen denpora bardine 17:29 denpora bardine induz ia azkaningo luzi zela deitzen daben Donostiarrak. Eta Zarautz azkaningo paladetan. Ilunbek hirugarren ziabogan 17 minutu eta 57 segundu. Getaixak 17 minutu eta 4 segundu. 17 minutu eta 5 segundu. 17 minutos 5 segundos para Getaria en tercera ciaboga. Eta Zarautzen denpori amaitxute 22 minutu eta 54 segundu. Zarautzek 22, 54.
eta Hondarribi B sartzen. Ja Hondarribi B. Ondarrun denbori irugarren ziabogan 17 minutu eta 20 segundu. 17, 20. Eta que San Pedro B sartu behar. Orio Baby Auto B izango da horrengo. Ametxe dator horixo, Orio Baby Auto B 17, 40, marka da bekalapun. Aiaperia. Ja, hortxe. Eta onarteko denporak, ja, hirugarren ziabogatik bueltan datoz danak, batzuk amaitxuten, Zarautzek 22, 44, 22, 40, Hondarribi Bek, 22, 40, San Pedro Bek, eta Orio Baby Auto Bek, 22, 43, eta sartzen hortxe Donostiarra A. Donostiarra AB denpora ederra. 22 minutu, 23 segundu eta 32 eguneneko. Tiempos provisionales ya en llegada. Zarauz 22 minutos 44 segundos 57 décimas. San Pedro Bek, 22 minutu, 50 segundu, 50 eguneneko. Tiempo de San Pedro B, 22 minutos, 50 segundos, 51 centésimas. Orio Baby Auto B, con un tiempo final de 22 minutos, 53 segundos, 86 centésimas. Y a punto de entrar Iyumbe. Tiempo de Iyumbe, 22 minutos, 52 segundos, 26 centésimas. Y el tiempo que nos quedaba por dar, mientras está entrando Guetaria. Ya Guetaria.
Getaixan denpori, 22 minutu, 15 segundu, eta 90 euneneko. Eta falta da makarrak sartzeko da, Ondarru. Nos faltaba por dar el tiempo de Donostiarra A, 22 minutos, 33 segundos, 32 centésimas. Repetimos, Iyumbe, 22 minutos, 52 segundos, 26 centésimas. 22 minutos, 52 segundos, 26 centésimas. Y Getaria con un tiempo de 22 minutos, 15 y 90 centésimas. Getaixan denpori 22 minutu, 15 segundu eta 90 euneneko. Eta Ondarru sartzen, ia txalo horrek. Animo mutilak. Erain. Ontxe da. Bator da. Olatu azbatea. Hore mutilak. Ja. Ondarru denpori, 22 minutu, 28 segundu eta 28 euneneko.